15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kahinyotrap Youth Development Council East Khasiels District kala penpau ya kajing sngokya ka bajor halor kajing don ki brio ki bala pendon kambakla ya ki dukan ki badan Hamuda Shopping Complex Khandailat Shillong. Habakran sekilat pathai kubor President ke HYDC East Khasiels District uba Francis Sorton ulaong makasang kala le arsin ya kajing jurep hakate ka complex badlalap ya ki babun ki jing bambiang halor ka rukam pendon kam ya ki te ki dukan. Kat kum ki jing athor jong lingba ka jing wat jing tip daka RTI la syamba ka Binglaya Urban Development Authority muda haka santari unok pra hajar lai kala penmi ya ka jing pen banapat ba ban khot ki samla bom don kam ban apply na ka benta ban yo song dukan Hamuda Shopping Complex haka te ki jing pen bana la ka do shai bagi nong apply ki de ban pendap ya ka form ban yo ka jing menjur nau MLA ubade na ki constituency jong ki pa apply. Uba Francis ulaang banaki kot kisla bala yo daga seng la shem bagi babun ki bala yo ikite gidukan ki deki khasi. Henry hakapor baka seng kala le ika jingjurep ka baningkong nakabaskan ya ki QR code bat skana ki badan hagidukan lalap baki jingya dia ya thiet ka yat leng baki account jong ki brio ki bamdai ki trai jella. Ulaang ru bahaka wat ka baar la syampan ki babun ki dukan kimpenon kam su ya ki QR code la ni ki skana Henry ki ong baki shembet daga pisa la ni cash. Kani kala penmi jingkeli ya keseng namar wat kinong dia kuai ru mentaki pendon kam daki QR code bat scanner Henry hakini ki dukan pan om pendon kam su. Ke HYDC kala bu ru kat tu kat ni ki jingkeli sya ke sorkar bat ke muda kata la ke jing temu ban ai lat seng kam ya ki samla bam don kam don jam kadang trei kam ne em la ke jing pen bana pat ba ke blam mi house nam arajar lai ke dei ne em tang ke jing tap et miau bat la ke benami ak ke trei kam hok ne em hamigalaya. कहा में क्या नहीं कहा में क्या बोला अभी जो बोला वो बोलो अभी क्या बोला वो मेरा जो देखा है लेवल लाइसेंस का तो बोलता है एक दिन या 2 दिन पहले डेट खत्म हो गया तो बोलता है अभी 200 दे दो हम लोग को आपका लेवल लाइसेंस बना देगा तो हम साथ 200 दिया हमको फेस ले लिया डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड भी सब ले लिया बोला है हम आपका मोबाइल में हम ये कब का बात 11 मंथ का 14 तारीख 11 कौन सा तो लास्ट ईयर हो गया पिछला साल नहीं वही अभी जून चल रहा है ना हाँ मई में और पुराना वाला कौन सा जगह में वो रतासरा ना वो क्या उसका पहले और क्या उसके उसमें उसका नाम उक्यान Iwan saya sim ben verify kini gidukan di badan ko muda. Ya ondang ila ada verify kini gidukan nila ba ti ba ro bun baki penukam dangka cash transaction. Kabalungo kalong ba hatu dan kai salendat. Nomor ba balay watang gidukan kuai basong baru ibu dakata ka scanner. Kamban long ka easy transaction. Dari kini gi showroom badan ni jorong bat pengiwan ko muda. Kyo makile ta ka cash. Dan tu dan kai mo salendat. Itu ya kemuda ba kadai ben verify kini baro ba balai bakile kita nah kaleng jungi tengila ba le se yo dai kemuda bakila batha yakine le la di kita kitrai nomor bang ni suyo semua mensi sajan kalau dom kata meeting ling ba kemuda association te sakawairu ya kan iki dukan pemuda kalau yo ling ba scheme unemployment kat ba mentasi bat menhagani ru bangyawan ngilap ba dan daki businessman daki nong tray sukar kibala yo ikini kidukan te siya kata scheme unemployment siya kita kisam na jungi bakin yo kata ka kam ka jam habay kini kiba day hok jong ki samla kibum kam don jam la sim no da kini bala don lupa ka kam jong jong te ngi kentu kini kibala don ya kata ka kam ni ki patray kam sarkar no lesi resign no nakakam wansong la dino dukan ne ro kini ka dukan kanang bakitu kiba day hok banyo kinyo maki te sakawiro ya kemuda ni ong ba ban kentu kini kidukan bahang ni barkai majority ban bo nang tray da ukasi kada kamuda kam sim kya rai kani tangina ka sang hingin le sim tinge kani le da ka sim jam ka bae da hang tu pat ka muda ro kam dai hira man kenno ngi na nila ai la de muda de ka department bakan le de kam sim kya te sim in ai port ang so chi tayo la da hapo chi tayo kani ka muda department kam le yai de ka sang HYDC kan sim ya ka sim jam ka bae
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.